Depi ou trois signes sa yo nan yon relasyon ou gen ansam avek yon moun, konen ke moun sa kite ou deja. Se di li poko ka di ou sa. Moun sa te kon rete nan telefon ansam ave ou ba ou tan li, tout tan li kon ap pale ansam ave nan telefon, proteje ou bon an pil atensyon ou sa yo diminye, nèg sa pa sourit ave ou ankor. Depi moun nan pareman ankor, ti non gate fini pou li. Ti non gate yo fini pou li, li pa nan relo bebe ankor, bebe ya on lot be tombe. Son sel gren be kap vini. Ti non gate el te kon ba wa fini, li pa relo konsa ankor. Deuxièmement, moun sa li toujou occupé. Li toujou gen yon bagay la fe. Le plus souvent, moun sa kreye yon prétexte pou l di ke li occupé epi se pa vre, se juste pou moun sa ka pa pale ansam ave ou. Troisièmement, moun sa toujou arrogant ansam ave ou. Li toujou fâché. Quelque soit so di li pran pou yon paquet bagay. Même que li anto, li konen que li anto, l'aptan que c'est ou même qui pou vin mande l pardon. Alors que li konen li anto. Depi nou we trois signes sa yo, trois parties sa yo nan yon moun ke nou genye. Depi nou we yo, konen ke moun sa pa reme nou anko. C'était yon conseil. Napre we nan yon lot video. Pa neglije, like, komante, epi pataje l pou mwen s'il vous plaît. Bye!